Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndolivhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ngudo ntswa yo wana uri gomelelo ḽi ya vhanga khakhathi kha vhaswa vha wanalaho tshipembe ya dzhango ḽa Afrika. Tsedzuluso yo bvisela khagala uri vhasidzana ndi vhone vhane vha kwamea zwihulu nga idzo khakhathi. U wanala ha maḓi hu khou lavhelelwa u fhungudzea nga phesenthe dza 30 kha miṅwaha ya 25 i ḓaho, musi ṱhahelelo ya maḓi i tshi khou nana. Zwikalo zwa vhushayi, u sa tsireledzea ha zwiḽiwa na u tsireledzea ha mutakalo wa muhumbulo zwi a engedzea. Tsedzuluso yo sengulusa data ya vhaswa vha zwigidi zwa 2 na maḓana 250 vha miṅwaha ya vhukati ha 13 u ya kha 24 vha dzulaho Lesotho, Mozambique na Zimbabwe. Ngudo yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Oxford yo anḓadzwa kha Journal ya The Lancet Planetary Health. Tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka u bva World Agroforestry na zwiṅwe zwiimiswa zwa 30 u mona na ḽifhasi vha ri hu na u gonya ha u ḽiwa ha ṋama ya phukha vhukati ha dzhango ḽa Afrika. Vhathu vha vhalelwaho nga dzimiḽioni vha ḓitika nga ṋama ya ḓaka u wana phurotheini, nga maanḓa avho vha dzulaho kha vhupo ha mahayani tsini na maḓaka a Congo. Thaidzo khulwane ine ya ṱumanywa na u ḽa ṋama ya phukha ndi u ṱaha ha malwadze ane a fhiriselwa kha vhathu nga zwipuka zwa ḓaka u tou fana na Ebola. Tsumbo ndi u ṱaha ha zwenezwino ha vhulwadze ha Ebola ho vhangwaho nga tshitzhili tsha Bundibugyo. Ho no vhigwa zwiwo zwi paḓaho tshigidi na mpfu dzi fhiraho maḓana 2 kha ḽa Democratic Republic of Congo. Bambiri, increase in wild animal consumption across Central Africa yo gandiswa kha Nature. Mitengo ya zwiḽiwa khathihi na zwivhaswa i khou dzulela u gonya kha ḽa Afrika Tshipembe. Zwo ralo zwi ita uri vhadzulapo vha kundelwe u vhulunga masheleni na lupfumo lwa tshifhinga tshilapfu nga nḓila yo teaho. Mueletshedzi wa kuvhulungele kwa masheleni na lupfumo u bva Citadel, Elelwani Mashudu Ravele, uri hu na nḓila 5 dzine vhathu vha nga dzi tevhela u vhulunga masheleni na u langa lupfumo sa bindu. Ravele u ya ṱalutshedza. South African investors are facing increasing pressure from rise in living costs and higher interest rates to longer retirement horizons. In this environment, building and protecting wealth requires a different mindset. The key is to run your wealth like a business. Running your wealth like a business means setting clear goals, managing risk deliberately, and making decisions based on long-term strategy, not short-term emotions. Ultimately, markets determine what is possible, but behavior determines what is achieved. As expenses rise, less income is available to save or invest, which slows wealth creation and increases financial vulnerability over time. To apply this approach, here are 5 key steps to help you run your personal wealth like a business. Firstly, set clear goals and strategy. Define what you're working towards and align your decisions accordingly. Secondly, manage your cash flow carefully to understand your income, expenses, and liquidity needs. Thirdly, maintain balance sheet awareness. Have a clear view of your assets, liabilities, and debts. Fourthly, seek and implement professional investment advice. This is to ensure decisions remain structured and aligned to long-term objectives. And finally, review and track performance so your plan stays relevant as markets and circumstances evolve. Maintaining financial discipline requires consistency. Most importantly, stay aligned to a clear plan and work with a trusted advisor to keep you on track. Because in the end, successful wealth creation is not about reacting to markets. It's about consistently applying discipline over time. Aguma ngorali mafhungo enda vha farela one
nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.